nama huta nama ngat burajai buru utape ya selagu budi. Bung tape ya. Bung tape ya. Jadi ibu ama buru rajai tu si orang. Petofam. Malumat jadi liling maturu. Roma raja segian satitinan luta silumbu. Ito kumay nagapangon. Oh, nagapang. Wah. Nakatuwa ka mo na yun. Nah, ito kumay begu tangjol ma. Mangamuk maraja si pono. Iusir ma marga segian. Tuta gurgur. Sa sitorang sada gerejai ima jabuna utana gede torak sada. Iusir mai marga segian sakutai tu tagurgur do tutinan. Nuk sidongi. Nung sata naik tong dak tubuh. Ibang itu raja utak buru pengami mah bertapiai mah panggilan nak. Ada teni korbo, jatungi, harimau, macam segala binatang liar, san udel. Basta begitu. Tong ibuan raja si Jorat, raja si Pono. Tong ibuan, eliat tu buru tuarlek nak, ima bertapiai. Iyalah, ipangan. Nung saya ipangan, tok dak tubuh. Katam naik, tong dak tu. Nah, setelah si mana raja si Pono. Nung setelah si mana, ilallah reali, mulak ma raja bertapion tu tadi bakatna. Tani, lama tu dah budi. Satam naik tok tak tu. Ya, begitu. Nah, satam naik tok tak tu. Mak bar Roma bertapion, si pangilu ma pangilun na. Papa, lima papa. Bonokku, si panganokku. Asalawa jauh, semula hal tuhu tani. Suamiku inna, tu jauh si ponok. Ilian, pangilun na. Ilian boras, ilian ulus, ilian manang na pinggau masang. Ilian tukot. Tapi, ibu masani. Dang na tu simula, tu lihat si pegi lo. Jadi, na ilang buti aragora. yang si Pegi. Ilang si pegi. Tu siro upung ngayon baru tapeyaon maringanan tulu guai nungang satu ngaton naik tak tulu kira-kira 2 bulan naik tulu mah berarti Roma tondi adikku Roma tondi bolo ro longgur ro haba ro lugu ro silam ro udan kunang mabiar ro tu matok kena nang cuma biasa na roi nang cuma biasa Roma longgur Roma haba isima ro upni para liman dulu mak seorang mak dana Lima pertubunan. Masa puruan Maalugo. di silang si PG di lagu boti Jadi gara si Jorat nona tu nih sih. do raja si jual para liman tak para liman to para baik para liman betul ada liman Oh. nung terus para liman nung waktu 2 bulan aboy matungkarang 5 bulan mau berdana kira-kira nunggu 2 bulan buyal dong, mama dong anak buyal, merumur 5 tahun buyal di mana? Terjadi majuji mah, ya di mana bapaknya majuji? Kalau raja si Ponot, latu si majuji, lalu ibu raja si Ponot, hukum, jujion habis, ya lo anak anaknya bapaknya, ruang anak ngaon, raja si pada 5 non, ibu jauh mana? Asing. Era urus surong, era gupurong. Ang nakita lu sana ubay na mama umain na. Nah ibuan. Kalau musik raja si Pon, ibuan barang nggak sasi toang. Lamber judi musik. Terakhir mau urus na nargai. Ibuan mah. Ita lu raja pada 5. Ibuan mo. Apa ada gudang mau perjudian, lalu bisa 3 bulan. Barangnya raja si Ponot nggak habis dibuat saksi orang tu lagu budi. Jadi, prenda jutto. Bolo guari raja si Jorat on sebelum nasi para liman. Dan nasi luduni pahu. Tahu. Berarti arti kosi si luduni pahu. Jadi nggak raja si Jorat para liman. Ibu para liman bapaknya tu jauh makna. Dia mau dia membantu hoinna. Buma ibantu si raja Ponok mah si para liman membuat barang ngau. Jupang mana duwe.
ibu matulo si pigi Jepang ma karatotong ma si ponot takarotong ma Butapea. Baru? Karatotong dangang beh Roma raja si siaha pada liman ay sudah harwa hamu amang ay odo halet tu odo halet na ina si ponot tu utapea itu tong atana odo halet tu ron ina borua tu bawa tu borua tu anak konai beh bapak ku apa ho ihalu mana dua isuku raja ijo kumbur tapea ma dengan menguli ho daw bolak to ho menguli ho bu matikar dakku dari tano ibang iului untuk to ho menguli ho orang mula tu situ orang yang nguluin yang menguli di biau yang menguli orang kodo simpatiku jadi ini mula maraja si ponot nung ibu barang on hadalun naun tu jabuni tu Udang spigi abu kurabe na walu matuji mula baru iba buah ma enga tubuh beget gerlek kuabe ila gubodi ale kon martikar mo ibu mau tikar udang ibu mau kodang ale bol bona mulak ikomar kodang dong dohot masarune. Jadi situ orang masa yang si Pegi iban matikar. Tikar. Sana betul saya silung si Pegi retong tu situ orang. Oh lo, saya lihat si Pegi mana tu situ orang. Tikar oh, jangan markodang. Oh, orang ni gabi bagajan galan cuman habis si bolu si sejuri. Bolu. Ang matong 5. Habis saya lagi ya ulang. Habis saya lagi ulang. Mengarong saming 2 minggu mak. Sahak matu lagu, sahak matu situ orang. Halo. Malang biaya mak. Cemburu mak. Ini dua. Marti biraja, duk raja dua. Marti biraja. Duk raja dua, abang ira si pono. Halo. Nung cemburu. Ngai pas sudah berharta. Akhirnya kamu betul lebih tulu minggu. Perjalanan, kodang. Makanan ini nabati karon. Halo. Nama buat kodangon. Asina boleh guna pasir. Tano. Satu situ orang. Halo. Malang gainon, udang mo. Pwede kira sak na situ orang. Halo. Iban majabuna. Di Situ orang. Di situ orang lubang kajang-kajang. Lubang kajang-kajang. Lubang bajar-gajang. Kajang-kajang. Nah, itu toh. Iban majabuna sih. Mulut matu sih. Halo. Nung iba ini sih. Amam mak, akur mak. Mulak ma marga siagia tu dagur-gur, mulak na titinan tu titinan. Lu tu dulu. Pertitinan. Tu dulu. Pusi boy do. Di. Tu dulu tu silarian. Mulak mak. Lama rasa si jorat. Halo. Tu bakarak. Ela rasa si ponok ma tada-tada. Batu sebulan. Bulu maju payo pungudo ho nyobo batu. Halo. Ilmu batu. Jepang nama raja si maraja. Raja ahwara. Kubo bulon ang may kinari. Taksi si maraja luar ri.